Бақуат Талас командасы жана Толқын командасының ойыншылары шықты. Өзіңөр көріп отасыңар, батар еліліп тұрады. Қап ортада баштап тұрат ойынды. Алғашқы минуталар екі командадан жақсы кескер. Бақуат Талас командасы Бурдатан ойнап жүрген мықты командалар. Бірі Толқын командасы Көл областынан толықталып келген команда Толқын. Бұлар мына финалға жаңа чемпион аут жерден жақсы алдылы, бірақ Телекке қаршы аут болып қалды. Толқын командасы алғашқы минуталарда жерден ұлақты көтеріп алды. Кімдер ойнап атқанын местерге айтып берейін. Бақуат Талас командасын ойнап атқан бірінші номерде команданың капитаны Жаныбай ұлы Райымберді, Лексус деген мінген атымен. Екінші номерде Дамир ұлы Бекбото, Сүлік Қараменен. Үшінші номерде Ратбек ұлы Норус, Аватыр менен. Төртінші Айдарқан ұлы Ерсултан Золотой менен. Бешінші Руслан ұлы Элеман Шамал менен. Алтыншы Төленов Ариет Ракета менен. Жетінші Сағынбек ұлы Дастан Байтор менен. Сегізінші Ашымбек ұлы Нұрбек Желтаман менен. Тоғызыншы Жорытбек ұлы Азамат Полковник менен. 10-шы Бақтияр ұлы Нұржан Спартак менен. 11-шы Дүйшалиев Таласбек Тайтор менен. 12-шы Тамбышев Астарқұл Барс менен. Команданың жетекшісі Жумаев Азамат, тренері Мангетов Нұрлан. Бұл сіздер Бақуат Талас командасының ойыншысы менен таныштыңыздар. Еми Толқын командасы мына улақты тақымға басып тұрған, оң тақымға басып жылдырбай тұрған бұл Бақуат Талас командасының 3-ші номердегі ойыншысы Норус чабуылда Толқын командасының капитаны Айыпұлы Тілек Торой чапыратат, тозып баратат, Тілек Тайғазатын жанында қайтаруда тұрат. Норус улақты тақымға басып, азыр ауытқа сүріп шығарышты. Берем Толқын командасын таныштыра қойын. Бірінші номерде Айыпұлы Тілек команданың капитаны Көк Мончақ деген аты менен. Екінші Құрманбек ұлы Жаныбек Гөнец деген аты менен. Üçüncü Бешеналиев Азат Алтай менен. Төртінші Талантбек ұлы Эржан БТР менен. Бешінші Эрмек ұлы Бек Кочевник деген аты менен. Алтыншы Қошынбаев Назар Чағылған менен. Жетінші Асанов Бекзат Ахмат деген аты менен. Сегізінші Асанғұлы Бақтияр Чемпион деген аты менен. Тоғызыншы Қайдыбаев Жамболот Алға деген аты менен. 13-ші номерде Абдышұлы Урмат. 11-ші номерде Жекшен Таштемір Господин деген аты менен. 12-ші Соданбеков Тыныштық Арча Торы менен. Команданың жетекшісі Ниязов Таалаев, тренері Жылқыбаев Толубай. Улақ болса жерде 4-ші номерде бұл Эржан БТР менен. Өткенде ұшыл бұға чейін ойынға ұшыл 4-ші номер Эржан БТР менен қызықтың барын көргізіп келген болчу. Азырдағы жекеге шыққанын көріп тұрасыңар. 4-ші номер Бақуат Таластың ойыншысы бұл Ерсултан менен Эржан. Ерсултан тақымға басты, сол тақымға басып абдан қату отырды, қозғалмыс болып отырды, айлампадан сорлып шықты дағы, шабуылға шыққан әрекет қылып атат, бірақ Толқындың балдары келіп жабышып атат, көріп атасыңар. Жоқ, жылдырған жоқ, келіп тағалған жоқ, өткөр берген әрекет қылып атат, өткөр берді. Өткөшті өткөр берді дағы, өткөшін азыр чабуылға шығып атқан бұл 2-ші номердегі Бекбото сорлып шықты. Дағы ауытқа шығарышты. Ағайын туғандар, мен ұшыл тыныш болып қалған уақыттан пайдаланып, азыр сүреншілердің командаға қойған ақшаларын айта кетейінші. Сіздерге дағы қызық болуш керек. Бақуат Талас командасына Самат, Зулумбек, Ерлан 300
Коллар коюшту. Бакаята Шырылжан мурда ойногон команда Бакаята командасынан 1000 сом. Дагы бирөө $100 чыштаган экен. Ким $100 чыштады эле атыңарды жаздырып кеткилечи. Жазылбай калды. Баягы эле 4-чү номерлер, кайра эле ошол 4-чү номер Эрсултан такымга басты улакты. Бул эңкейден деле улакты алып ачат. Аларын алып ачат, бирок Толкун командасы мүмкүнчүлүк бербей атат. Тайгазанга жакындатпай атат, жолотпой атат, жеткизбей атат. Көрүп атасыңар, катуу кайтарып алып ачат. Азыр эки жагын карап аткан Эрсултан, соорулуп чыккан Эрсултандан мүмкүнчүлүк чоң, себеби улак Эрсултанда айландыра ойнотуп аткан Эрсултан. Бакуат Талас командасы дагы деле чабуулда бирине жардам бермейлер. Тайгазанды көздөй суурулуп чыгып барып ыргытып койсом деп турат. Көрүп атасыңар, Бакуаттын оюнчусу чыкты. Кетти. 12-чи номер бул Астаркул. Астаркулдан мүмкүнчүлүк бар. Астаркулдан мүмкүнчүлүк. Астаркулда! Астаркул аябай жакшы мүмкүнчүлүк пайдаланып кетти. Себеби эмнегедир Толкун командасы Тайгазанды кайтарууга жетишпей калды. 4 жерде калды. Ошондон мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кеткен Астаркул. 1-0 ұпай астыға чыгышты Бакуат Талас командасы. Бакуат Таластын оюнчулар сонун көргөчтү. Азыр жалгыз кайра узатта чыгып атат. Көрүп атасыңар, биякта күрмөгөн бойдон Алто кетти. Экөө биякта. Салтак Моас барып урып баратканын көрүп атасыңар. Жеке-жеке эки оюнчу 6-чы номердеги Толкун командасынын оюнчусу бул Назар жана 3-чү номерлүү бул Бакуат Талас командасынын оюнчусу баягы Ноорус мыкты оюн көргөзүп атат. Эңкейден деле улакты жерден алып атат, байкап аткан чыгарсыңар. Ноорус эки жагын каранып ыңгайын тапканды ойлонуп турган Ноорус, тоңдонуп аткан Ноорус
талашып тұрған Назар менен Наурыз. Назар бір жақ ширақты қарма болып, отырып кетсем, тартып алсам, жылып алсам деп тұрған Армайлы Наурыз шықты. Жылынып шықты көрдіңер. Еми Тайқазанға жете алмай келушында. Екөлеп жетші мүмкін ыңғайлы ұчыр болып тұрат. Жоқ, толқындың балдары сүреп шығарышты. Тайқазанның тегерегінен дағы да болса, мүмкіншілік бар. Daha dele Bakvat Talas komandasının oyuncularında Oşalımen'in Ulum'dan Cılım'dan boydan Ağıt'ta geçti. Dostlar dağı da olsa süreçlerine aytıp aynı. Bunday süreçlerine karşılıklarına bildirişimiz gerek. Mıhtı süreççilik kılıp dem berip atacak. Bu Samat Zulumbek Erlan Bakvat Talas komandasına $300 bayge koyuştu. Baldan bunu estem koyulan. Jana Bakayat'a Şıralcın komandası sizlerge 1000 so'm baygesin koydu. Дағы бір жігітіміз бар әлі, атын жазбаймыз, бұяқты сөйлеп отыр. Дағы бір $100 таштап кетті. Әйна мұндай жігіттерге рахшылықтарына білдіреміз. Рахмат, кейліңерге рахмат. Сүнтіп төгіліп шашылып тұрсаңар әлі командаңар сүреліп алып өзіне шыға береді. Qaytarып алды бұл Эржан мұтайырменен Эржан болчу, бірақ Эржан жұмдырып қойышы да мүмкін, жабышып алышты Bakvat Talas'ın oyuncuları. Бұлар бүгін қызым ойын көрсетіп атшап байқатасыға, бірақ толқын командасы қолынан өршінші. Қарекейлі оқтан көңілді номердегі бұл Астарқұл, Чалуыл Астарқұл, Астарқұл астына өмір. Рығытқанға лайықтайын деділі, бірақ телеканасы жетші алған жоқ. Оша ойдан толқынның балдары Ağıt'a sürep çıkarışmaktırmay cülü alıştır. 10. nomerdeki Tolkun'un oyuncusu Ulaştı Aylanfan'ın tağı boşuna taştadı. Jeke bayağı ile yarışan Bıkıyan 4. nomerdeki Görünüz mü bayağı? Tolkun komandası sizlerle dağı süreççilik kılıp dağırılarını sanar. Akıl Baykener, Göldük Tüptün Akıl Baykener sizlerge 5000 so'm baygesin koyup turar. Akıl Baykener oyun başlanğandan beri sizlerge süreççilik kılıp keledi. Hazırda şu sizlerge dem berip, süre berip, şu jigitler dem bersen deptir, mojada 5000 so'm baygesin Tüptün Akıl Baykener 5000 so'm berip atar. Bakvat Talas komandası Çavul'da 4. nomerdeki bu Ersultan atı aytıp turganday şer jigitlerden biri mıhtı oyunculardan biri var mı? Ötkörüp berdi. Bunlar abdan taktikal oyunlardı birini ötkörüp berip jakşı mıhtı oyunlar gözüne 6. nomer Tölenov Ariye
oynatып atkan Ariyet, uzarta çağып atkan Ariyet, aldamaya salып atkan Ariyet, hiç kimge jetkizbey ulaktı sol takımga basıp alıp büyük ulakçıga temin boyunda жүрген Ariyet, ortada kalıp bomboy taşmıntıktay mingen atımların çuğurdatı oynatып atkan Ariyet, ortada kalgan Ariyet, talonda kalgan Ariyet, outqa çıkkan Ariyet. Üstünlük büteli Ariyet. Var Ariyet. Ariyet. 15. minuta bitip 16. minutana vakit ketdi. Bayagılı Ercan menen Noğuz. Ercan menen Noğuz'un daymaşıkları odasından üstündeki oyunculardan oynaları birden, astında mingen atlarının oynaları birden dolduran, o üstündeki çavendeske özünün koca oynanan devrini gaytip versem, şak düzüp versem, atan vurulağa jetip ala kalsa koca oynamanın vurgan boydan, şamallar zurdanan boydan, kaygazanın birden çökmasak durgan aslında mingen atları, jetti Bakıvat Kalaskanasının oyuncusu Noğuz. Bir jaktan can kalaşıp atkan Ercan'da kıyınırak olup kaldı. Sebebi Noğuz takımda beken basıp aldı. Korkutta öğren yok. Julunup çıktı, sorulup çıktı. Noğuz değil mi? Özüne Bakıvat'ta çağırsın aradı. Bakıvat Kalas komandası şaşpay. Vakit 4 sekender kuruşak. Vakit 18. minutaga ketdi. Bekletayım mı? Özgeçe kızı o. 4. numarada Yer Sultan. Bakıvat Kalas komandasının oyuncusu Yer Sultan. Cemil 6. numaradaki Tolkun komandasının oyuncusu Nazar menen Yer Sultan. Ülkenin mingen atlarının oynatkanın qarap koyular. Üstünde oyuncularını qarap koyular. Belgili bir yönetmenliğin almaşı ola dönme bilesler. Bayagılı Ercan. 4. numaradaki Ercan. Bir çapçı aldı. Noğuz jana Ercan. Noğuz jetti. Enkegende de jetip atat bola. Bayqadыңар mı? Enkegende de şarteli yolu tutanın yolunu atat. Takımga bastı. Ercan javuştu. Bir şiiraqa. Biroq kıyın. Noğuzdan hem culu atış kıyın. Çındır açı gerek. Noğuz hem kanlı mıhtı oyunculardan biri. Ercan Burak Paşansalara hareket kılmakta. Noğuz'da vaktin ötkönü artık. Akırkı sekundalar birinci bölümden akırkı sekundaları 1-0 eseri
Биринчиде азырынча Бакубат Талас командасы астыда катуу каршылык көрсөтүп дагы бир ийгиликке жетишип дагы бир уларды түйсөктөп турган Толкун командасы. Бирок биринчи бөлүмдө дагы ошентип аягына жетип баратабыз, кетип баратабыз. Бул акыркы секундалар 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Dostlar, birinci bölümde çok gördük. Emişine hatlardan demin suut olalı, Terimburgat olalı. Sürümçüler de hocalayıp koyun, Bакубат Талас komandasına. Самат Зулумбек Ерландар $300. Bunların kassasında var Bagayat'a Şıralcın komandasına 1000 сом. Жаңа bir жигиттен $100 var. Kalemi Толкун komandasına Tüp rayonunda Akıl деген ağası bulardan Толкун komandasına 5000 сом baygesin koyup atar. Ошентип экинчи bölümde geldik. Dagı dele bolsun Bакубат Таластын oyuncuları Ulaqtı жерден жынып алды. Buna Ақбозат билип takıp bağıstları Ulaqtı mırrıp bırakkan Bакубат Таластын oyuncusunu görüp atasınlar. Ulaqtı ondan önce Avrupa'da çıkıp götürmüştü. Emgekli Bartolağı gitti. Tak dostlar, Bayge fondunu aytıp koyayım mı? Cekere gidilecek mi? Ha, aytayım mı? Makul. Az mavrekini görüp alamçı mı? Cekeme görüp alamçı. Mıhtı tağınlar, bayağılı Noruz. Kayra çıkıp Ulaqtı жерден alıp öyle takımga ıstarıp atkan Noruz. Bugün mıhtoy görgözüp turgan Noruz 7-nji nomerdegi Bekzat Толкундун oyuncusu. Emne kıların bilbey aylası aldı gelip bir jakta turat. Bирок Noruz kebelip de koygan jok, totup da koygan jok. İki jaktı karap kanday soğurulup çıkan dep turup soğurulup çıktı. Hazır uzarta aldamayga salayın dep turat. Kulak jerde. Kulak jerde. Kırgız Respublikasının prezidentinin fondundan 500.000 сом bayge bölüngön. Kırgız Respublikasının Jogorku Kenешinin atынан 200.000 сом bayge bölündü. Kırgız Respublikasının hökümetinin atынан 200.000 сом. Kırgız Respublikasının hökümetine karıştı Жаштар иштери, дине тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин атынан 500.000 сом. Жалпы bayge fondu 1.400.000 сом. Vay keremet. Karagılaç ay. Atlarının taybaşın karagılaç. Mingen atlarının taybaşın karagılaç. Değil mi? Bırak kimisi? Bulakacı'nın mingen atlarının güçlük düz beri otar. Şart düz beri otar. Doğrusunda kanday şart düz beri otar bayka otasınar. Bekzat'ta kanday şart düz beri otar. Kocayın ana koyuncu. Kocayın yengeyici. O yengeyi koyuncu. Karachi. O yengey. Ana Bekzat jetti. Bastı bakma. Жақсы болар. Бирок Aylandıra. Yaptı. Haydi. Толкун командасы аябай жақсы шарт келділі, мүмкіншілік келділі. Аут. Так, достор, ошентип
Birinci orunda algan komanda 500 ming so'm baygen alat. Buna iki komandanın biri 500 ming alat. İkinci orunda algan 200 ming so'm alat. Üçüncü orunda algan 100 ming so'm. Dördüncü orunda algan 50 ming so'm. Kalgan 8 komandaga 20 ming so'mdan bayge var. Mıktı 3 oyuncuga 20 ming so'mdan bayge var. Mıktı ulakçı, mıktı çalgıcı, mıktı korgooçu 20 ming so'mdan. Mıktı at, mıktı jekeme-jeke at, mıktı gülüp at 20 ming so'mdan 3 bayge var. Buna gördüңөр, bu жолку да абдан мыкты байгелер коюлду. Карачы атаңдары, момунун юбилейный ойноп атканын карачы мана эки. Норуз деген баланын кызыкты көргөзүп турганын карачы. Бул түмөлөт Сирттин аренасында жүргөндө ойнотуп атканын карагылачы. Булакты алып алып, шыйрагынан кармап алып, Беркинин айласына алты кептирип, Бекзаттын. Лорус, айланып аткан Лорус, катына басты. Бекзат жабышарын жабышты, бирок Лорус аттын соорусуна салып айланта чап, чибиликте чыгып кетиши мүмкүн. Себеби ыңгайы мына ушул оюнчуда болуп турат. Эми азыр Бекзатта каруусунда кандай мүмкүнчүлүк бар көрөбүз. Таймаш жекеме-жеке Бекзат сүрөп чыгарды. Катуу ойын, катуу. Кетти. Негизи Ысыккөл областынан түптөлүп келген балда команда. Буга чейин чындыгын айтыш керек, өзүңөр күбө болуп келгенсиңер. Менин сөзүмдү эле ырастап айтып болушуңар керек. Финалга жеткен убактары негизи болгон деле эмес. Бу жолу мондай күчтүү команда менен катуу таймашып атып финалга жеткен. Мына ушул Толкун командасы болуп турат. Демек мыкты балдардын топтолуп чыга баштаганын көрүп баарыбыз толкуп атабыз. Ercan жакшы алды улакты. Ercan эми чыга албайбы, чыга албайбы? Ercan чыкты. Ercan'dan мүмкүнчүлүк бар. Өтөрүлүшү жардам бере албайбы? 11-чи номер келди. Бул Таштемир сүрөп тайгазанга алып барды. Бирок алдыга эмгей деп сурап калышты да. Gölden en güçlü ulakçılar yok, komanda yok. Ben ayttam. Bizdin göldün bunlar ulak tartpay. Bular degen balık tartat, tor tartat dep. Balıktın barın tartıp bütüştü, şebaktın barın bütürüştü. Emi emne kılsa? Dep dur ona buna ulak tartıp atacak hazır. Hazır. Только улак тартабыз. Чечинде булар балык көбөйсүн дейт. Балык көбөйгөндөн кийин улак таштап анан кайра балык тартабыз деп айтышат буларчы. 2-4-чү номер баягы эле Эрсултан менен Эржан. Эрсултан менен Эржан. Эрсултан мыкты ой көргөзүп атат. Чындыгын айтыш керек. Эки кендил улакты чапчып көтөрүп туруп эле такымдастарыбызды көрүп атасыңар. Бакуат Талас командасы. Аллахты такым арасында.
Rüstemir jap-jaş oyunculardan biri 19 yaşta güçke tolup turgan oyun eken. Moyun bergen jok, julup out jaka ulakты sürüp alıp barıp taşladı. 10-chu minuta, ikinci bölümdün 10-chu minutası. Men oyun baştalgandan elem beri эле какшап атам, убакыт өтүп атат деп. Биз айта беребиz, убакыт өтүп атат, жылдар өтүп атат, мезгил өтүп атат деп. Бир акылман айткан, "Эй, убакыт мезгил өткөн жок, ал ордунда эле турат. Биз өтүп атабыз, биз шуулдаган бойдон өтүп атабыз" да. Мына бул чындык экен. Ошол мезгилдин ичинде аман бололу, ден соолукта бололу, мондай эрендердин эр оюну көкбөрүгө толтуп туралы. Чыңгыз агабыз айткандай, ушундай эрендердин эр оюнун бизге мурас калтырган ата-бабалардын армагына колдогум баро деп керемет сөзүн айтып кеткен. Чындыгында колдогубуз бар, себеби бизди толкутуп аткан, ошол ата-бабадан бери келаткан, миңдеген жылдардан бери келаткан эрендердин эр оюну көкбөрү. Көкбөрүнүн эрежеге салынганындагы 96 жылдан бери канчалаган жылдар өттү, эсептеп көрсөк, ошол идеяны алгачкы жолу Болот Шамшиев, белгилүү кинорежиссерубуз, идеяны чыгарды эле. Аны колдоп кеткендер Темир Дүйшөкеев, Раматлык Темикебиз, андан кийин ушул Аскар Салымбеков, Болот Шерниязовдор мыкты деңгээлге жеткиришти. Эл аралык федерация түзүлдү. Казактар менен, өзбектер менен, түркмендер менен, афгандар менен, кытайлык кыргыздар менен, Алтай менен ойноп кызык оюндарды барыш жерден көргөнбүз. Ошол башында туруп берген, кызмат кылып берген жигиттердин баары мына дагы арабызда жүрөт. Ошондо улакчылар азыр мына асты 50ге келди. Азыр эми эл аралык калыс болуп арабызда жүрөт. Бияқта қалыстар тобында отырып атышат. Асылбек, Нуркен, Павылды, Мурат бар ушул жерде. Мен де 96 жылдан бери ушу микрофонду алган сүйлөп келатам. Достор, ортодо жекеме-жеке эки оюнчу Эрсултан Бакубат Таластын оюнчусу. Бүгүн Талас командасы улакты жерден аябай мыкты алып атышат. Урмат, 10-чу номер Урмат. Эрсултан мүмкүнчүлүк бербей турат. Көрдүңөрбү кандай ойноп атат Эрсултан? Карача. Эрсултан атына жараша ер жигит экенин көрүп атасыңар. Эми алыш кыйын болду. Катуу кыстарды бекем басты балтырга. Толкун командасы мына Акылбай Кеңер өзү да жетип келди. 5000 сом акчасы менен силерди Акылбай Кеңер сүрөп турат бул жерде. Жеке-жеке. Bir oyuncu attan düşüp aldı. Kuday saktası da işte olgun yok. Bu Baquvvat Klas komandasının oyuncusu eken. Ercan, BTR bilen Ercan. 4-cü nomer.
Bayağı ele 3. nömerdeki Bakıvat Talası'nın oyuncusu Noğruz Kayrı'yla ciddi. Yenkeyi gendeli umakta alıp yeni bakışan. Ercan eşlik kalmadı. Gitti Noğruz. Talas komandasının oyuncuları uzarta geçti. Sorun çıkaları. Hazır bir kızıqlı oyun üçün gördük sizler bilen çoğun o yerde emi hazır kulak ortada. İki oyuncu şekilde vardı. Oşan üçün Cantalas oyuna çıkanlardan ayrılıklı koysaktavatkan Bakıvat Talas komandası çok bizde kovalap jetseklerin Tolkun komandası 7. nömerdeki Tolkun'un oyuncusunun Bekzat Asanov. Bekzat'tan üçün gelmey turgan. Özmür көріп отырсыздар қандай қызық ойын ойын басталғаннан бері Noğruz. Vakit 18. minutaga ketdi. Ercan BTR menen Jana Sultan. Ay aldı. Ercan aldı bir oktakla. Ay uzarta gitti. Döktür Berva'dan. İkinci. Janre. Faydalanmaya kalıştı. Oşol menen akırkı minuta. Ayvay sonunun üçün Tolkun komandasını otırı. Biroq tileke karşı mümkünçülük yok. Akırkı sekundalar ikinci bölümdün akırkı sekundalarını
Dostlar, oyun kızığı şunda. İkinci bölümde iki komandada ilgili geç çalan yok ve bir boyunca Bravos boşaltıp ikinci bölüm gitarı ayarına keyifli mazur bir ayda durgan sekundan içinde bunlar hiç kanday ilgili geç çalışma seviye 5 4 3 2 1 stop. Emgek talağa gidet çılgın aytganda, kırgızca aytganda Eramilik emgek atanın böyle dep kalasınlar. Şöyle bayan boyunca fotoğrafını bayan Noğruz şişman yerdeki sürüp çıkardı. Ercan'da at batı bilen görüp turasınlar Noğruz. Noğruz qo'zg'alib turgan joq. Sebebi No'ruzning genedeyde şaşa turgan jeri joqda. No'ruz şaşpaydi hozir. No'ruz hozir bir sekund desek deb atatda. Qanchalik ko'proq tursa, No'ruz o'shunchalik utishda. Jantarsha turgan Erjan. Juduna turgan Erjan. Biroq ana Erjan o'ylagan joq. Erjan da şaşqan joq. Komandanın kapitanı, Tolkun komandanın kapitanı Ayıpulu Tilek çıktı. Birinci numara Tolkun komandasının kapitanı Tilek. Tilek jana Ersultan. Ersultan ketdi, atını aytib bitguncha. Ersultan jetdi. Devulakan bastı da bir şey mi bastı? Soruluk çıktı. Bakla samanlısı çalındı. Tozu koydu Ersultan'la bir vuruşculuk var. Yaxşı çıktı. Yaxşı mümkünçülük var. Yok. Koy Tomaken'e salmayı dedi. Şap ele gayret taktığında kızlara koydu. Gördü otursunlar. Oh hata. Ondan olganın gördün öyle. Al.
Ортодок башкалыс Шекетов табылды. Табылдыны барыбыз Таку деп билебиз. Эркитлетип койгон атыбыз Таку болчу. Марадонна деп Аскар Салымбеков. Марадонна деп коюп кетти. Шекетов эң мыкты оюнчулардын бири болчу убагында жаштыгында. Азыр мына калыстык кылып мына бу жерде оюнга көз салып мыкты Аскар Салымбековдун дагы мыкты Көкжал командасы bir вакытта катуу топтук оюн көргөзгөн. Чындыгын айтыш керек, мына Көкбүртүнүн ушундай деңгээлге жетишине өз салымын кошкон Аскар Салымбеков, Болот Черняк, Шекеев, жана ушул башка бир топ кишилерибиз ар бир айта берсем жомок. Арка өздө турган тетигереки Аскар Салымбековдун дуалы. Салымбековдун дуалы деп да койсок болот. Асекем мына ушул өзү курдурган. Өзү жасаткан, уштерге керек экен, аутка чыкпай уштерде бир оюндун темпи жоголбосун деп Салымбековдун идеясы менен өзү курдуруп тетигеректи. Асекемдин дуалы, Салымбековдун дуалы деп койсок да болот. Мына биз улуу мурундар мунун баары эсибизде. Акырын. Аут. Балдар катуу эрегишке түшүштү. Айырмачылык өтө деле чоң эмес. Айырмачылык аз эле. Болгону бир улам. Бир упай. Ортодо президенттин кубогу жана 500 000 сом акча. Президенттин фондунан карагылача керемет таңдын көрү. Oyun başlaгандан бери Ноорус кызыкты көргөзүп атат. Азыр Ноорус эңкейгенде эле улакка жетет, азыр карап тургула. Тилек толкундун капитаны, бирок азыр Ноорус bir мүмкүнчүлүк болсо, эңкейгенде эле ушу улакты шап эңип атат да. Мына айтпадым беле, көрдүңөрбү? Эңкейгенде эле алдыга кайра бир эңкейет азыр. Кайра бир эңкейет. Бул силерге жөн эле мындай. Мына ушундай деп көргөзүп койду азыр. Эми карап, кайра эми чындап эңкейет азыр. Каяктырбайт беле. Кызыктуу көргөзөйүн десем убакыт тамашалап атам. Бул ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар, эрежеси бар. Экинчи оюнчуларга алматтык маңдай тескейден чыгыш керек. 2-4 номер бул Эрсултан менен Эржан. Эрсултан менен Эржан экөө тең дил өрүп турат. Эрсултан менен Эржан эңкейдине бирок мүмкүнчүлүк болгон. Бир жакта экөө өзүнөн өзү чукчумдашып атышат. Алар эмнеге чукчумдашып атышат, мен түшүнгөн жокмун. Аңдышмайлар. Эрсултан менен Эржан. Vay. Oxata! Эржан эшке кирип алган жок. Эрсултан такымга шып атып баса койду. Оң такымга басты. Эми азыр Эрсултанда мүмкүнчүлүк бар. Каяка чыгарын, кандай кыларын оңдоп атат, карап атат. Өнөктөштөрүн кошо карап атат, эсептеп атат. Ким каяк дегенин даана тактай койду, планды чие койду дагы ошону менен Эрсултан зурлуп чыкты. Şaşkan yok. Emnededir şaşkan yok. Akır şaşkan yok. Halka geçiyor. Толкун командасына Акыл Байкенерден 5000 сом, Ошобойдон Турат былк этпей, Акылдын 5000 сому кыймылдабай, акырын мүмкүнчүлүк бар.
mümkünçülük var, gelen kesiri alğanğa şart var. Oşonu menen şartты, mümkünçülükti koldonup ketdi. Sol Tolkun komandası blok kettin bari çıgalabı çıgalbayбы ke ушунда. Uzarta aylandıra aldamayga keteyin dep turat. Azır eni tak. Qanday bolat endi ona hazırlaş. Eni Tolkun komandasının jigitleri 11-chi nomer mümkünçülük taaba Sanday Taşdemir. Komandasının taygazanına keterimle yetişti. Bırak. Bakıvattın bakarım usullerine turat. Adır qanday çıkışar. Qanday emne olat azır görürüz. 11-chi nomer oynatıp atkan Bol Taşdemir. Eni Taygazan'dan uzak geçti. Olaqın yerinde. Şaşpa. Ay ahroy. Olaq yerde. Hayır aldı Taşdemir. Bastı takımı baskanға жетişti. Bırak. Öyde gözden çıkkanға mümkünçülüğü bolboy turat. Görüp atasınlar. Bakıvat Talas komandasının oyuncuları katı kaytarıp aldı. Jekeme birden dinleyler. Jabıştı. Jetip jabışkan. Jetip nomerden Dastan. Kiregon bölüm geçişi mümkün. Kulak yerde. Oşonu menen kayra ekinçi nomer oynatırken Tolkun komandasının oyuncusu ekinçi nomerdeydi Jamiyet'te mümkünçülük var mı bizim çekimler kayradanlar mutlu olup bilgiyle mümkünçülük var mı yok mu? Oyun ortada. Ne kılamız yani? Bu oyun degen oyun. Şunday bir özgöçe toplumuna turan uçurlardı barız. Başımızdan ötkördük. Özgören toplum aldık. Kıykırı aldık, ökürü aldık. Yerine kulak ortada. Aldık. Başkasam böyle kılmadan. Jök şaharıyla jindirgan jakşı. 4-3 nomerде. Jamiyet'e bolçu. Endi Kayrili en kegende uvaktı jerden algan Bakıvat Talas komandasının oyuncusu. Gerçekten cevapşı atkan oyuncusu. Taşdemir menen Noğruz. Üçüncü nomerde
Улақты тақымға басып тұрған бұл Наурыз. Katıl. Akırın. Çayına ücretler olmaz. Erterek Bugün koyduğum sanki boyun kaptanı. Ova, bir bala çaldı oşun ben baylanışayım ha. Bir bala çaldı mı sizde? Хорошо. Өзіңіздер көрдіңіздер, сондай тездік менен улақтың ырғытанды қоша, улақ менен қоша күйісі менен кетті. Тайғазанға құлқысы менен, бүт денесі менен қатура ұрынып қалды. Құдай сақтасын, бұл 15-ші минута өтіп, 16-ші минутаға уақыт кеткен уақыт болчу. Ордорды барма, жігіттер. Başlayalım. Balдар katı yenilip duruşat, katı taymaşıp duruşat, katı güneşip duruşat, dostlar bayqatasına geri otasına sebebi altıda жарқырап көрініп тұрған бұл президенттің кубогы 500.000 сом байгесі менен ким эле ушул президенттің кубогын утуп алгысы келбесин. Эки команда тең аябай катуу ойноп атышат. Толкун командасы мына суурулуп жүрүп отуруп, бардык командаларды жиреп жүрүп отуруп, биринчи жолу финалга чыккан болчу. Мына көрүп атасыңар кандай оюн болуп атканын. Бакубат Талас командасында чогулган жигиттер дагы эң күчтүү оюнчулар. Ушулар менен катуу таймашып атышат. Так, урматтуу агайын туугандар, мына улак ортодо жекеме-жеке эки оюнчу. Taşdemir менен баягы эле Ноорус. Улак жерде оюнчулар алмашты. Ercan'ın önü karşılaşı. 4. maner Cazamanı'na gitti. Talaşma. 4. maner talaşma. Ersultan. Aytıldı mı? Talaşma yok.
Ерсултан Жазамамға кетті. Қалыс менен талашмай жоқ. Ортада башты Қалыс Шекетов алынды. Көпчілік әлемі командасына бір ойыншыға ашышылықта. Ошентип бұл ақырғы секундалар, ақырғы минута. Бұл ойындың тағдыры ұшырменен шешілді оқшой. Бұл ойындың